Hello students, how are you today? How's your quarantine? Today we are going to learning comparative and superlative adjectives. Before looking at comparisons and preferences, you should first know about adjectives. Let's listen carefully to a song here and continue our lesson. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. За бүгдээр өнөөдөр тэмдэг нэрийн харьцуулсан болон даваа зэргийн үүсэх болно. За тэмдэг нэрийн харьцуулсан болон даваа зэргийн үүсгэхээс өмнө бүгдээрээ тэмдэг нэр гэж юу юм бэ? Үүний талаар мэдэх болно. Adjectives: big and small. Big, 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 small, big, small, 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 big, small. B-I-G, big, S-M-A-L-L. Tall and short. Tall, 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 short, tall, short, 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 tall, short. T-A-L-L-S-H-O-R-T. Fat and thin. Fat, 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 thin, fat, thin, 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 fat, thin. F-A-T, fat, T-H-I-N, thin. Soft and hard. Soft, 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 hard, soft, hard, 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 soft, hard. S-O-F-T-H-A-R-D, hard. Cute and ugly. Cute, 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 ugly, 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 cute. C-U-T-E-U-G-L-Y, ugly. Beautiful and not beautiful. Beautiful, 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 not beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Okay, what is adjectives? За тэмдэг нэр гэж юу юм бэ? Adjectives are describing words. Words that describe the quality of a person, animal, place, or thing are called adjectives. За тэмдэг нэр маань аливаа зүйлийн шинж чанар, за хүний, за амьтны, аливаа газрын ямар нэгэн зүйлийн одоо шинж чанар аливаа зүйлийг одоо харагдах байдал ч юм уу те тэрийг нь төслөг хэлдэг байна. Person, animal, place, thing, adjectives, words for numbers, colors, size, and shape are also adjectives. За тоо, дөнгө, нэг хэлбэр төс хэмжээ бүгдээрээ тэмдэг нэр байна. One hand and two cheeks. Smart boy. Green parrot. Big hole. Round ball. Words used to describe quality, color, size, shape, and number. An adjective
quality, color, size, shape, number. An adjective also describes how someone or something looks, tastes, feels, smells, or sounds like. За тэмдэглэр маань хин нэгний ямар нэгэн зүйлийн харагдах, мэдрэгдэх, одоо үнэртэх ч юм уу те сонсогдох байдлыг бас тодорхойлдог байх нэ. Beautiful girl. Salty chips. Soft pillow. Fresh fragrance. Loud music. Okay, here another video and see what it's about. And it's your one-off homework during the quarantine, so you should memorize the adjectives and new words. Okay, let's start. Big, bigger, big, bigger. An octopus is big, but a seal is bigger. A seal is big, but a whale is bigger. Small, smaller, small, smaller. A jellyfish is small, but a crab is smaller. A crab is small, but a shrimp is smaller. Fast, faster, fast, faster. A penguin is fast, but a shark is faster. A shark is fast, but a dolphin is faster. Slow, slower, slow, slower. A turtle is slow, but a jellyfish is slower. A jellyfish is slow, but a lobster is slower. Short, shorter, short, shorter. This fish is short, but that fish is shorter. That fish is short, but this fish is shorter. Long, longer, long, longer. This dolphin is long, but that shark is longer. That shark is long, but this whale is longer. Yeah. Oh, yeah. Okay, here are some exercises about comparative and superlative. The comparative using ear and more. Nicola is taller than Bradley. Nicole Bradley-гээс илүү өндөр. Nicola is taller than Bradley. Nicola is more tall than Bradley is incorrect. We should write A. Nicola is taller than is correct. За бид нар харьцуулсан зэрэг өгүүлбэрээ бичихтэй A хөлбөрийн дагуу бичих нь зөв байх нэ. Nicola бол Bradley-гээс илүү өндөр. Happiness is more important than money. Happiness is importanter than money. За, аз жаргал бол мөнгнөөс илүү чухал зүйл юм а гэж сурт өгүүлбэр байна. Okay, we should write B. Happiness is importanter than money is incorrect. Nicola is taller than Bashir. Happiness is more important than money.
колон башираас илүү өндөр. Хас жаргал бол мөнгнөөс илүү чухал зүйл юм аа. We should to compare two persons or things, adjective, plus, er, more, plus, than. За бид нар хоёр зүйл бол ямар нэгэн зүйлийг хооронд нь харьцуулахдаа adjective буюу тэмдгэрийг бичих нь байна. Араас нь er, more бичих нь байна. За тэгээд тухайн тэмдгэрийнхээ араас than гэдгийг авах нэ. Here the chart about adjective and comparative and adjectives with one syllable, adjectives that end in y. За энд бол нэг хүснэгт байна. Энэ хүснэгт маань тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийн хүснэгт байгаа бөгөөд нэг үетэй болон y гэсэн гээгүүлэгчээр төгссөн тохиолдолд явж урах талаар оруулсан байна. Big, cheap, old. За big гэдэг маань том, cheap хямдхан, old тэгэхээр хөгшин гэсэн утга илэрхийлж байна. And comparative, bigger, cheaper, older. За харьцуулсан зэрэг дээр болохоор bigger, cheaper, older гэж хүрдэг байна. Илүү том, илүү хямдхан, илүү хөгшин. Adjectives that end in y. Funny, pretty, in comparative, funny, pretty. За y гэсэн гэвэл төгссөн тухайн тэмдэг нэр маань харьцуулсан дээр хувирахтаа өгүүлбэрийн үгийн төгсгөлд байгаа y гэсэн гээгүүлэгчийг аваад хооронд нь I гэсэн гишийг бичээд үргэлжлүүлээд ER-аа бид нар залгаж бичих хэрэгтэй байна. Энэ маань дөрмийн босоор одоо хувирж байна гэсэн утга илэрхийлж байна. Ерөнхийдөө бол тийм. Okay, adjectives with two or more syllables. Famous, more famous. Important, more important. Interesting, more interesting. За тэмдгэрийн хэлбэрээр болохоор алдартай, чухал, сонирхолтой гэсэн утгатай байгаа бол харьцуулсан зэрэгээрээ илүү сонирхолтой, илүү чухал, илүү алдартай гэсэн утга илэрхийлж байна. Irregular comparative forms буюу дөрмийн бусаар хувирдаг тэмдэг нэрээр маань good, bad, for гэдэг үгнүүд маань ордог байна. За харьцуулсан дээр хувирахаараа better, worse, further гэж хүрдэг байна. Ivana is older than Paris. За Ivana болохоор Paris-аас илүү хөгшин гэсэн утга илэрхийлж байна. My family is more important than money. Миний гэр бүл бол мөнгнөөс илүү чухал юм аа гэсэн утгатай өгүүлбэр байна. The woman with the smile looks happier than the woman with the frown. За энэ эмэгтэй нь одоо ийм хөмсгөө зангидсан ууртай байхаас илүү инээмсэглэж байгаа нь илүү аз жаргалтай харагдаж байна гэсэн утга илэрхийлж байна. We have a big family. My brother is older than me. Grandpa is the oldest of all. In these sentences, one superlative, one comparative sentence. Okay. За энэ одоо өгүүлбэрүүдийг харах юм бол нэг харьцуулсан зэрэгтэй, нэг давуу зэргийн өгүүлбэр байгаа байх нь. За my brother is older than me гэсэн өгүүлбэр болохоор харьцуулсан зэрэг өгүүлбэр буюу миний ахнаас илүү хөгшин гэсэн утга илэрхийлж байна. Grandpa is the oldest of all гэдэг маань миний өвөө тийм ээ. Манай гэвлээс хамгийн ахмад настай гэдэг утга илэрхийлж байгаа боловч харьцуулсан биш давуу зэрэг дээр байгаа өгүүлбэр байх нэ. The superlative using est and most. Comparative, my brother is older than me. Superlative, grandpa is the oldest of all. Okay, adjectives with one syllable in adjective and comparative and superlative. За нэг үедээ тэмдэг нэр маань харьцуулсан болон давуу зэрэг дээр яаж хувирдгийг дээр өгүүлсэн байна. Old гэдэг маань хөгшин, илүү ахмад гэсэн утга илэрхийлж байгаа. За харьцуулсан зэрэг дээр older. Энэ superlative буюу давуу зэрэг дээр the oldest гэж хувирж байна. За big том гэсэн утгатай. Comparative bigger, superlative the biggest.
pretty, prettier, prettiest. Easy, easier, easiest. Okay, adjectives that end in Y. За, Y гэсэн гэвлэлчээр төгссөн тэмдэг нэр маань харьцуулсан болон давуу зүйлээр яаж хувирдгийг дүгүүлсэн байна. Okay, adjectives with two or more syllables. За, тухайн тэмдэг нэр маань 2 болон түүнээс илүү үетэй байгаа тохиолдолд харьцуулсан болон давуу зэрэгээр яаж хувирахыг дүгүүлсэн байна. In adjective, expensive, important. In comparative, more expensive, more important. In superlative, the most expensive, the most important. Okay, irregular forms of adjectives. In comparative, the good. In adjective, good. In comparative, bad. In superlative, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, further. Superlative, the farthest, the furthest. Okay, let's practice. Jasmine is taller than Paris. Justin, Paris-аас илүү өндөр. Ivana is the tallest of the sisters. За, Ivana л эхнэрээсээ хамгийн өндөрнөө гэсэн утгаар хэлж байна. Expensive. A good bicycle is expensive. A motorcycle is more expensive. The car is the most expensive of all. За, ундаг дуу бол үнэтэй. За, дараагийн хэлбэр болохоор ундаг дуугаас илүү мотоцикл нь илүү үнэтэй гэсэн утгаар хэлж байгаа бол гурав дахь хэлбэр маань машин бол эдгээрээс хамгийн илүү үнэтэй зүйл юм аа буюу давуу зэрэгээр илэрхийлсэн бол байх нэ. A horse is heavier than a dog. An elephant is the heaviest of all. За, морь бол нохоноос илүү хүнд юм аа. An elephant is the heaviest of all гэсэн хэлбэр маань заан бол эднээс хамгийн хүнд юм аа гэсэн утгаар хэлж байна. Энэ бол харьцуулсан биш давуу зэргийн хэлбэр байх нэ. Using one of plus superlative, plural noun. Okay. Q is one of the cat's babies I know. За, Q бол миний мэд хамгийн хөөрхөн хүүхэд юм аа. Q is one of the cat's babies I know. Niagara Falls is one of the most beautiful waterfalls in the world. Jackson is one of the best students in school. За, Q бол миний мэд хамгийн хөөрхөн хүүхэд юм аа. Niagara Falls бол дэлхийд дээр хамгийн үзэсгэлэнтэй дэлхийд дээр байдаг олон хүрхрээ байдаг ахна шүү дээ. Тэднээс хамгийн илүү үзэсгэлэнтэй хүрхрээ нь бол Niagara Falls ахна. За, Jackson is one of the best students in school гэдэг маань болохоор за, сургуульд бол олон шилдэг мундаг сурагчид байгаа боловч тэднээс хамгийн илүү шилдэг сурагч нь Jackson юм аа гэсэн утгаар илэрхийлж байна. One of plus superlative plus plural noun. Okay, Tahiti is one of the most beautiful places in the world. Tahiti бол дэлхийн үзэсгэлэнтэй газруудаас хамгийн илүү үзэсгэлэнтэй газар юм аа. Дэлхийд бол маш олон үзэсгэлэнтэй газар байдаг те. За, тэндээс хамгийн илүү үзэсгэлэнтэй газруудын нэг нь бол Tahiti юм аа гэсэн утгаар хэлж байна. Boss Barbecue is one of the worst restaurants in this town. Богийн барбекю бол за энэ энэ тосгоны хамгийн муу ресторан юм аа гэсэн утгаар хэлж байна. The Eiffel Tower is one of the tallest buildings in the world. Эйфелийн замхаг бол дэлхийн өндөр барилгуудаас хамгийн өндөр барилгуудын нэг нь юм аа гэсэн утгаар хэлж байна. Okay, at home, please memorize these moving cartoon songs and find 32 adjectives. Okay, good luck. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try
things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the